We're back, Apo. Kaya't kalkalpas na kinmansyon that ay first grand finalist tayo. Thank you very much. Once again, thank you very much. Ako, dandani mo dik mabalikasan. Crystal Conception of Diamantina National High School. And talagamit nga, when it comes to English song and a little bit of Tagalog, talaga nga kumilaw ti boses nan. But, no nagkansyon ti Ilocano, Adda basit problema na tahang adayjay ti kanayo na kang kansyonan. So, adda kadayjay coach nan o kasano na nga i-transform ni Crystal into an Ilocano variety singer. Ta apo adoti ko man kansyon ngamin ti English. Talaga nga mabalita nga ibaga nga perfect. Yeah. And aji ti gantat mi apo ngano ag kansyon kumamat ti Ilocano perfect mat kumayan. That's the very aim of our search for Ilocano idol. Tahan lang ko mga English kada Tagalog ti nga kansyon na. But then it's a matter of siguro makipatang lang nga kanayon ti Ilocano da ubing tapno makita mga ganna iti correct nga panagi yibat iti sao nga Ilocano. Apo nagsayaat nga tano Ilocano mismo da gidi kinantana Ilocano nga kanta nga iti saritan. Ana balong. Buwang garo, yung nabuntog man. Nagbuntog man tayo. Siya ulit nalpas nga nagkansyon di ubingan. Future Morissette Amon, kung natin mo niya. Ni Auntie Maria Peters. Wow, galing. Yeah. From Lynn Felsonsano. At na nga ba ko, ni Georgette Dolores, naglaingan. Yes. Ganda na yung Auntie Aida. Yeah. Naglaing grabe. Go girl, ang galing mo. When even my sister talaga nga nag-react iso. Ako na na. Agar kata kita man. Mumanimanan ko nag-reactin o sa odatakis nga sa una. Kinis na naglaing mo din. Kaboses na ni Angeline na. Angeline Velasquez. Na dapat sa unang nga dagat talaga nga nalaing kab sa Ate Jing. Apo na tayo mo. Naglaing mo una yun. When she is very good nga talaga. Pero tayo ko na kon sa bali ti Ilocano song narigrigat nga kantaan kasi masapul pa iti. Agla-live no ka no. No buyak agla-live English ka na yung nakantaan. Well, ni Kuya Joseph. Yeah. Mas naununag ti emotion, mas nalitaw iti timag, iti balikas when it comes to Ilocano music. Kaya nga rod, agsublitan, kumansyon tapay nga rod, balong ka atintog pa iti oras, iso nga, atay nag-request is pinikitik tatay, da ito yan ang pati kantaan. Oy, matik memorize lyrics na da ito. Apo, pugpugtom lang, ano, kikitam no kaya, padasam. Matik pa kabisado ito no na da ito. Kaya. Ita ka pa lang. Amumlatan. Okay. Is prekitik. Matik talaga memorize lyrics na dito. Sa lapit ito no na. Naligat ka sa rutan. O, kitaan mo.
pas malaang ti sprikitik. Makabanog gaya nga sprikitik. Madim nangag no kasanok kinanta di sprikitik. Wala nagal-al perme. Okay, kabisado ka dyan. Kakanta ko na dyan na dumagan. Okay nga, Rod. We still have 3 more minutes to go. So, ako mansyon tapos ulit. Apay. Kaya mo kanta dyan. Apay dati buksit ngayon kitak di comments ka o naka-off. Naka-off. Comments na naka-off? When in-off ko yung comments. Apay nga eh. Apay yung in-off ko nga, Rod. Madi ka mo na apay off. Sa bali nga ti style ti panag... comments are ko na disabled. Are turned off. Turn on ko diba. Nga Rod, kumansyon naman mo ti may isang Ilocano nga sonata. This is what they call kondiman. So, I have to voice like kondiman. Iti sumdong ayat apas-pasam ite yurit na ligasa aragragsak. Amom, ate manang test? Amom? Ay, nakabisado. Ken nasamit nga isem isudat mangipanegnek iti naputpuno awen bituen tiagsapa murmuray ito'y pusok yet nagmukadin alam daitaran niyag mong siksikala neneng tiragragsak ko aklunem kad tuy ayat ku ken karayo anan sa taubiyak ko ipanagnakad meten kada gito'y ngayon unoy ko ken ka nasaen tangay in kariken ka adi kanto alilawen biag kunto tigutasem no siyak tu ken ka ket agisem. Anan sa taubiyak ko ipangagnakad meten kada gito'y unoy ko ken ka nasaem tangay in kariken ka adi kanto alilawen biag kunto di gudasem no siyak tuing kapayen biag kunto di gudasem no siyak tuing kapayen. And we're back. Ako, iti mauding 15 minutos. Iti programa to yung Adda kami manan. Dito 98.5 IFM. Iti Idol tayong FM of course. Kadoy na tapo dito manong yung Jun Seriales. Together with John Mark Pastor. Iti Idol yung apo. Iti tangatang iti itinaganti musika ko na. Okay? Ket dahil iti talagang awag iso nga dispensary nyo hang kami aglalas tukang idol kung kunada. Talagang ala iti awag tauray da kayo met aboket idol da kayo met. Ati kani
Idol ko na tayo. Idol. Idol. More blessings and more power to your program. Happy New Year 2020 from Uncle Melesio Silverio. Yes, ayan. Iti tandanin nga, umadanin nga mapanen sa Jaya America, di Jaya Porterville, California to join his family. Ayan. Good luck, kabsat Mel. Kahit sapay lang kumata, di kayo ito kapapakin ni Charmel. Angkas pa nagkapatakin ni mama na, taka na yun nga diskurso. Kuna na tayo ubing ket, imbaga kanya na ni Charmel. Kuna, Charmel, you have to obey first before you complain. Kuna na, no! Kuna na kat, complain first before you obey. Kuna na you obey. Talaga nalaing aromason. You wanna do a lot more songs or shall we? It's up to you. All right. Okay, get Good Sunday from Dubai, from Rizzo Pagaduan. Pagaduan. Lagli time at Kantama na adding Jun Seriales. Yeah. From Auntie Ida Pasqua Clinton. I just show them manang the kondiman. It's the highest form of music when it comes to music. When it comes to music, the highest form is kondiman. Hanga mapuko deta ko nakat. Sapay lang kumata. Ang nalaing talaga. Mamuan na kita ubing. Data nga klase di pa nagkansyon ako. Kundiman nga ko nada. Anang nga rod? Nagdo-comment dito eh. Yang nga rod, nagpintas nga basain na kita comments. Naglaing. Ko nada. Crystal ka na. Nako, first contestant pa lang po. Next week, ang tabayanan nyo. At tumanan iti second grand finalist tayo. Apo nga mangipagita matilaing natin. Sino yung may katbuhay din na yan? Nga grand finalistan? Ano dyan kakamali? Datay Cook. Ni Renz PJ Bulan sada yan. When lalaki. Wansa siguro. Wan. Ayan. Okay nga rod, kumansyon ta ulit. Balong, kat isagot ta kadagiti Millennial idi. Jimmy, please say you wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Joni was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Joni wrote me a note one day, and this is what she had to say. Jimmy, please say you wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Slowly I read her note once more. Then I went over to the house next door. Her teardrops fell like rain that day when I told Joni what I had to say. Joni, please don't cry. You'll forget me by and by. You're just 15, I'm 22. And Joni, I just can't wait for you. Soon I left our little hometown, got me a job and tried to settle down. But these words kept haunting my memory, the words that Joni said to me. Jimmy, please say you wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses
Sukat tamamat. I packed my clothes. Okay. And I called a plane. I had to see Joni. I had to explain how my heart was filled with her memory. And that's my Joni if she'd marry. Sumagat. Nababa. Oh, sige. Diretso lang. I ran all the way to the house next door, but things weren't like they were before. My teardrops fell like rain that day when I heard what Joni had to say. Jimmy, Jimmy, please don't cry. You'll forget me by and by. It's been 5 years since you've been gone. Jimmy, I married your best friend, John. Okay nga Rod, get sakbay nga itin nga po timodi nga sonata nga kadwami ni Manen nga test nga kumansyon. I get pumakata kami nga Rodan. Thank you very much for being with us. Get agtulturi lata apo. Iti pa nagkakadwa tayo. Kada Domingo apo, alas 12 ka na alas 3 ni malam. Sabay lang kumata. Uri pagbasit lang nga po get nakaitid kami. Di ba nga pakaisiman nyo? Something like that. Di ka di balong? One! Okay nga Rod, I get pumakata ka mo tan. Balong, nasinuti ka mga pagpakataan. Goodbye, katakiti listeners. See you again next week. Next week. The same frequency, 98.5 IFM. Iti Idol tayong FM. Same kinabala. Ano pa? Kaya nagyaman kami. Iti anos yung agdengdengag. Agbibuya dito Facebook. Ayan. And pasensya kayon. Katakiti madimi mabasa-basa ang mensahe. Nagadoon na kami. Aja lang. Ayan. Nagyaman kami. Ngarod, kaya timang tad iti maudi nga sunata tayo apo kaya tayo guest singer tayo ni Manang Ates. Manang ko naglata talaga nga in the name of music kaya bakit isuna at adote experiences na so nga Manang lata. Ngarod, Manang sagutan mampay lagi iti dumdum nga kaya tayo iti may isang nga sunata. Kaya with this, we would like to say goodbye everyone and thank you so much. Nagpintas abo ti programa ken panaglangan-langan tayo. Ngarod Manang, itid mo ti maudi nga sonata. Yes, para ka nagata driver. Ami nga klase ti driver. Driver ti patukay. Driver ti guling-ling. Driver ti kalesa. Minsan nga aldaw na panak sa sentro naglugan ti jeep ang pampasahero naipatangak marit kay sango nakadinak driver kalbo Nako. may aywak man itiin balikas na kalang-langak kano ni Teresa isem kun man tirag pa'y duma tanapog tuanak akan syunista Sikan ni usaw magkastuwak man na ito'y driver uray magkakcho pintas ko tim na diawen tilarak kayan nuwagi kambyo tama sa gitna na ito'y tumengko ang yakit din kailetan na ito'y nainak nagluganan tadyak man lang amalisyan ramay din driver no agidwan daway tapno kablawan na kita
Pasay and other place. Iting tandandani kami makadanon panagi kambyo inamit ni panglalaw urela tumak terdagiri babon kau atoy lupot meten tina ikambyo nakapatanga ti driver as with lover panagchansing nakadaot awel di nakla ni respeto akasinger kras ko pa'y ngarut nagdataer